खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बे समाव बिथाङा बुंदों जे सिगांनि समाव सुबुंफोरखौ सिगियोमोन धमकी होयोमोन हुमकी होयोमोन बै समाव बुथारग्लुंनाय जायोमोन आरो बै समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे गिलुं गिलुं थासारिजों रायजो राजाफोरा संसार जानो गोनां जायोमोन आरो जायखौ लानानैनो बीजेपी राजखान्थि हान्जा आरो यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया माबोरैहाय बिटिआर ओनसोलाव बीटीसी ओनसोलाव गोजोन लाबोनो हागोन रायजो राजानि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोनो हागोन रायजो राजाफोरा गिया हसियानो गुबुन जायगाफोराव थांनो हानाय बैफोरबायदि खालामनो जे थासारि बे थासारिखौ सोरजिनो थाखाय नाजाबोदों बै समनिफ्रायनो होननानै बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बिटिआर অঞ্চলৰ এই সময়ত যি বিটিসি অঞ্চলত যি পৰিৱেশ আছিলে হত্যা হিংসা ভয় ভীত কৰা অগণতান্ত্ৰিক এটা পৰিৱেশ সকলো এটা অনিশ্চয়তাত সকলো আছিলে এইখিনি সময়ত বিজেপিও বিচাৰিছিলে যে এটা পৰিৱৰ্তন লাগে ইউপিপিএলও বিচাৰিছে এটা পৰিৱৰ্তন লাগে কাৰণ বিপিএফৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ চলি আছিলে এই চৰকাৰখনে না ৰাইজৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰিছিলে না উন্নয়নৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলে না ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলে না মহিলাসকলৰ না খেতিয়কৰ কাৰো কথা চিন্তা কৰা নাই जेब्लानिफ्रायनो बीटीसी ओनसोलाव बा बिटिआर आव बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बेनि उनाव बीजेपी यूपीपीएलआ जथाय सरकार खालामबाय आरो जथाय सरकार खालामखांनायनि उनाव बे समाव बिटिआर ओनसोलाव दे दाबि होनाय धुमकी होनाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिगिनाय रायजो राजाफोरा गिलुं थासारिजों रायजो जानाया बे समाव गैला होनानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ আৰু আজিৰ সময়ত আপোনালোকে আমাৰ চৰকাৰ আহাৰ পিছত 3টা বছৰৰ পিছত আজি দেখিবলৈ পাইছে ইমান ভাল এটা পৰিৱেশ সকলো হাঁহি ফূৰ্তিৰে এটা শান্তি নিৰাপত্তা সমন্বয়ৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এনেকুৱা সময়ত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাজন আমাৰ কোকৰাঝাৰলৈ আহিব সো ইয়াতকে আৰু আনন্দৰ কথা থাকিব নোৱাৰে बै समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया राजतन्त्र बायदियै बै समाव सरकार सालायदोंमोन होननानै बुंदों बिथाङा बुंदों राजतन्त्र बायदि बै समाव सरकार खुंदोंमोन बै समाव बिथांमोना राजा बायदि सरकार खुंदोंमोन होननानै बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ কেইজনমান মানুহ লগ লাগি কেনে ইয়াতে ৰাজতন্ত্ৰৰ নিচিনা চলাইছিলে তেখেতসকলে নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে এটা দমন নীতি আৰম্ভ কৰিছিলে তো সেই সময়ত ইউপিপিএলৰ সভাপতি ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আজি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বিজেপিৰ সেই সময়ৰ নেতৃত্ব সকলো মিলি পেলাই যে বিটিসি অঞ্চলত পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে ভাল এটা পৰিৱেশ আহিব লাগে এই চিন্তাধাৰাৰে কাম কৰিছিলে बिथाङा बुंदों बै समाव धमकी होनाय सोरखौबा सिगिनाय रायजो राजाफोरखौ गिलुं थासारि खालामनाय बेफोरबायदि सरकार सालायबोदोंमोन होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बेनि अनगायै आथिखालनि 3 बोसोरनि जे यूपीपीएल बीजेपीनि सरकार बे समाव रायजो राजाफोरा गोजोनखौ मोनदांदों रायजो राजाफोरा शान्ति बा गोजोन मोनदांदों शान्ति मोनदों बे समाव रायजो राजाफोरा गिलुं थासारिया बे समाव जोब्बाय होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथाङा क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारियाव गासै 60,000निबो गोजौआव थामहिनबा बेनि गोजौआव 70,000बो जानो हागौ होननानै बुंदों जे मोनसे गोहो दिन्थिलायनाय थामहिनबा मोनसे गिदिरथार सुबुंगौमा हाबाफारि लादों यूपीपीएल थामहिनबा एनडीए आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोनखौबो बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों बे समाव हादरनि थामहिनबा बीजेपी राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां जेपी नड्डा बिथाङा बे समाव बाहागो लागोनखौ मिथिहोदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन दैदेनगिरिफोर आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन ओनसोलनि गासै 60,000निबो गोजौआव बै सानखालि गासै 60,000निबो गोजौआव थामहिनबा 70,000 सुबुंबो जानो हागौ होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बै सानखालिनो बिटिआरनि थामहिनबा एनडीएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि जे नमिनेशनखौ होनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथां
बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बे समावनो बुंथिदों जे 60 सुबुं गौमा थामहिनबा UPPL BJP आरो AJP नि मोनसे गिदिरथार सुबुं गौमा जागोन होननानै बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ थारैनो बे समाव राजखान्थियारि गोहो दिन्थिलायनाय सुबुं दिन्थिनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया बे समाव जागायजेननायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जे जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारियाव लोब बाहागो लागोनखौ बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बुंबावदों जे बे ओनसोलाव थामहिनबा क'क्राझार लकसभायाव रावजोंबो जुजिलायनाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बे बारनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जेबो बेफोरबायदि गुबुनजों जुजिलायनाय जाया होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनदों आरो बे समाव गोजोन फैबाय खौसेथि फैबाय बे बाथ्राखौबो बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों जे बिथां BPF नि जि दैदेननाय बै समाव राजतन्त्र बायदि राजा बायदि बै समाव सरकार सालायदोंमोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों 18 तारिखत आमार कैंडिडेटर नमिनेशन होबो आरो हिदिना आमार यात भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति नाड्डाजी आहिबो लगते आमार बहुतखिनि कैबिनेट मंत्री सकल आरो तिनिटा दलरे नेतृबृंद UPPL BJP और AJPL नेतृबृंद उपस्थित थाकिबो आरो इतियालेके मोर देन 60,000 यात गैदारिंग होबो तेनेकुवा तिनिटा दলৰ পৰা प्रस्तुति চলোৱা হৈছে হিটো 70 হৈ যাব পাৰে এতিয়া প্ৰিপাৰেচন খুব ভালকে চলি আছে আৰু আমাৰ এই বিহুৰ বতৰত ৰঙালী বিহুৰ এটা উৎসৱময় এটা পৰিবেশত NDR নেতা বিজেপিৰ নেশনাল প্ৰেসিডেন্ট JP নাড্ডাজি আমাৰ ইয়াত আহাটো আমাৰ নেতৃবৃন্দ আমাৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তা কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজক बहुत उत्साहित करिब आरो आमी सकलो तेखेतक आदरिबोलै प्रस्तुति चলাই आसु हे दिनটো आमार कारणे एटा ভাল दिन हबो इफाले आमार नमिनेशन इफाले नाड्डाजीर प्रेजेंस इटु आमार जितु कोकराझार लोकसभा समष्टित केम्पिंग इमान दिने जितु चली आसे इटु आरो 3 गुण उत्साहेरे मानुहे हिदिनार পৰা কাম কৰিব সকলো ওলাই আহিব মই ইটো আশা কৰিছো আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত যেটো মন্ত্ৰী সভা অসমত ৰদ বদল হ'ব বুলি আমি শুনি আছো সিএমএ কৈছে অলৰেডি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি ধৰা আশা কৰিছে সক ইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত গতিকে অসমৰ কেবিনেটটো কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ নহ'ব কাৰ পাৰফৰমেন্স কি এই গোটেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানে সো ইয়াৰ ওপৰত মই কমেন্ট কৰিব নিবিচাৰো আমাৰ UPPL পৰা এজনে মন্ত্ৰী আছে আৰু তেখেতে কাম কৰি আছে তো ইয়াৰ পিছত যেতিয়া সময় আহিব তেতিয়া আলোচনা কৰিম নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়াতো নিৰ্বাচনৰ বতৰ সকলো দিনে নিখা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আগৰ নিৰ্বাচন বৰতকে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো খুব ভাল এটা পৰিবেশ মই দেখিবলৈ পাইছো আৰু বিশেষকৈ NDR কাৰণে এটো একপক্ষীয় নিৰ্বাচনৰ নিচিনা হৈ আছে বিৰোধী দলবিলাকৰ কোনো কুচকাৱাজ নাই বিৰোধী দলবিলাকৰ কোনো এক্টিভিটি নাই হেতু দেখিবলৈ পাইছো সেই কাৰণে এইটো নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাৰতত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰ সৰকাৰ গঠন হ'ব অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৰকাৰ চলি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষ এজ এ হোল जितु डेभलपमेन्टल स्पीड आसिले जितु काम काजर जितु स्पीड आसिले हितु डाबल ट्रिपल स्पीडत काम आरम्भ होबो हितु आमी सकलो अनुमान करिब पारो सक UPPL हिसाबे आमी 2015 পৰা এই ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰি আছো আৰু এইখিনি সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলৰ এই সময়ত যি PTC অঞ্চলৰ যি পৰিবেশ আছিলে হত্যা হিংসা ভয় ভীত কৰা অগণতান্ত্ৰিক এটা পৰিবেশ সকলো এটা অনিশ্চয়তাত সকলো আছিলে এইখিনি সময়ত বিজেপিও বিচাৰিছিলে যে এটা পৰিৱৰ্তন লাগে UPPLও বিচাৰিছে এটা পৰিৱৰ্তন লাগে কাৰণ BPFৰ নেতৃত্বত যিখন সৰকাৰ চলি আছিলে এই সৰকাৰখনে না ৰাইজৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰিছিলে না উন্নয়নৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলে না ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলে না মহিলাসকলৰ না খেতিয়কৰ কাৰো কথা চিন্তা কৰা নাছিলে কেজনমান মানুহ লগ লাগি কেনে ইয়াতে
ৰাজতন্ত্ৰৰ নিচিনা চলাইছিলে তেখেতসকলে নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে এটা দমন নীতি আৰম্ভ কৰিছিলে তো সেই সময়ত UPPLৰ সভাপতি UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আজি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বিজেপিৰ সেই সময়ৰ নেতৃত্ব সকলো মিলি পেলাই যে BTC অঞ্চলত পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে ভাল এটা পৰিৱেশ আহিব লাগে এই চিন্তাধাৰাৰে কাম কৰিছিলে আৰু আজিৰ সময়ত আপোনালোকে আমাৰ চৰকাৰ আহাৰ পিছত 3টা বছৰৰ পিছত আজি দেখিবলৈ পাইছে ইমান ভাল এটা পৰিৱেশ সকলো হাঁহি ফূৰ্তিৰে এটা শান্তি নিৰাপত্তা সমন্বয়ৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এনেকুৱা সময়ত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাজন আমাৰ কোকৰাঝাৰলৈ আহিব সো ইয়াতকে আৰু আনন্দৰ কথা থাকিব নোৱাৰে গতিকে তেখেতে আহি আমাক অনাগত দিনত আৰু আমি কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম বিটিআৰ অঞ্চলক লৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মিছন গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মিছন আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মিছনৰ লগতে JP নাড্ডা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ এটা দীঘলীয়া ৰাজনীতি এটা এক্সপিৰিয়েন্স নেশ্যনেল লেভেলত তেখেতৰ যিটো দৃষ্টিভংগী চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত বিটিআৰ চৰকাৰ আমাৰ দলসকলে খুব শক্তিশালীভাৱে আকৌ কাম কৰি যোৱাত আমাৰ যথেষ্ট তেখেতৰ যে মাৰ্গদৰ্শন এইটো আমাক সহায় কৰিব এইটো আমি আশা কৰিছোঁ স্যাৰ আজি দেখা গৈছে যে আপোনালোকৰ অংকিত দল কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সভাপতি জাকিৰ হুছেইন পদত্যাগ লিখিলে কেন্দ্ৰীয় সভাপতিলে অন্তকণ্ডল ভিতৰত চোৱা চলিছে এইটো এতিয়ালৈকে মই জ্ঞাত নহয় এতিয়া আপোনাৰ পৰাহে শুনিছোঁ সো এই কথাটো লৈ পেলাই আলোচনা কৰিম কিবা হ'ব পাৰে তেখেতসকলৰ এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই বা মই গম পোৱা নাই সো এই কথাটো আলোচনা কৰিম মই তেখেতসকলৰ যে কিবা হৈছে नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो